Katkum ka khubor ba menta kasingi ka nyotrik banai jun arhajar arphawei napo ka Time of India ka bami napo ka galwa kalayatu ba hapdeng kani ka jingya khun persya ya ka klam COVID-19 habro ka wei ka ri India ka sarkar jong ka ri India kala terwaru ban penbiang ya ki dawai ban inject COVID-19 Henry bun ba ki pajba kidang ting bat kentaj ya katay ka dawai inject kawai na kinong tray nakatanat ka koy ka kya kablatip kerteng kum ka nilam kumari kalalet siya kinong kandong bantit ya ki jingkang na benta ban ay dawai inject ban yada ya ka klam COVID kat kanday Henry bun ba ki briw ha katay ka jala Haryana kiting bat kim tre ban ay inject kadaw kalong ba kitay ki pajba kinget ba tang shu ay ya utay udawai kin sayam layathu katay ka nong tray ka koy ka kya kalaong shu ba uway ubade nakateka shnong jong kateka jella nakajingdom ulasyo ya uway unong tray ka koy ka kya nakadaw ba utay open bar bat uong siong ya utay unong shnong ba uday ban shim bat ayak ya kateka dawai inject COVID kat kanday katay ka nong tray kalaong ru ba hadu menta kibriw ki don tangkat 100% ki bladeb ban ay inject haki nong kandong bat laipo persen ki baday haki jakasor kadaw baro kaday na marba kisya yalam bakla haki message baki yo lang baki WhatsApp ki Facebook pat kiway de ki social media hadu baki lapen pra bat pen klem ya utawar 5G haka jala Haryana kadaw kaday na marba kitay kila kamru ba lang ba ka 5G sadon kani ka klam coronavirus hadu menta kibriw kidang kenrandin bat kim tre ban wan syakmat pan ay test COVID kat kanday namar baki perkat bat ki mudur bet tang shu lek test ka sarkar kan sa ay positif wat la kim day ki bayo shisha ya ka klam COVID-19 laong u Dr. Shu Ali hakashnong miyagan jong ka jala Uttar Pradesh ulaong shushuru babun ba kibriw kiyo apang bayong kli badyap Henry kim tre pat ban ay dawai COVID-19 namar baki ong ba utay udawai udon shibun ki side effect bat bun ba ru kibriw ki pet laylum laywa bat pet shaklaw tang ban laj ban ay inject COVID kat kanday bat kalong kabae shisha hadu kata ban persngutu ya kitay kibriw ki ba im haswar bat kumjuru hanong kendong laong utay doktor namar ba kitay kibriw ki ong batang shulet shapo hospital bun ba kibriw ken amwan phai shu lani kinom pelat shu panwan shayeng uway na kinong shnong ulaong bakalog jong u hakapor ba upang ulalej ban shim dawai Henry kilapan advance kumbasan po hajar ban sumarya ka uway na kipara marjan jong u ulaong bakalayo coronavirus Henry utay ulaong bangla sumar bahaya ka bat hadin laisingi katay kalakoy no wadla ki doktor kim tre ban sumar syapo ka public hospital ki expat jong kari India kilaong syusyuru ba day ban le kumju ban nyalap lani pensngotu ya kibriw kumbale hakisnem arhajar na benta udawai polio ya kito kibrangdon hapo kasan snem kakarta kilaong syusyuru ba hadu menta ngisyania ya kinong yalam kinong yalam niam makin penslur bat pensngotu ya kibriw bakin wan syakmat ban ay ya kadawai inject COVID kat kanday kanang bakan long kabajob laong kitay ki expat jong kari India Kashila Devi kabaday na kanong tray kakoy kakya nakalwa kalaong bangila kren shikren bat pensngotu ru balada piyo ya ka jingpang coronavirus hadin ba piladeb ban ay ya ka inject COVID kat kanday pimdon kamshu ban lej shaki hostel Henry pila ban di dawai pat sumarhi daladay hapo yeng hadu ba pindakoy nakaliang jong ka All India Institute of Medical Science jong ka nong ba Delhi kalaong balakamru ba hadu menta ompadon uweru ubalayap lani kladno hadin bo deb eye injection na benta banyada ya klam COVID kat kanday tangkine kubleshbun